Zdravo svima i dobrodošli. Danas pričamo o nečemu zaista velikom. Srbija je, verovali ili ne, na samom pragu jedne prave obrazovne revolucije. I ne mislim na neke sitne kozmetičke promene. Govorimo o jednom potpuno novom nacrtu za učenje u ovom našem digitalnom dobu. Hajde da zaronimo u to i vidimo šta se tu tačno dešava. I ovo nas naravno dovodi do onog glavnog, ključnog pitanja. Znate, to je dilema sa kojom se danas suočava praktično ceo svet. Kako, dakle, iskoristiti svu tu neverovatnu moć globalne veštačke inteligencije, a da se istovremeno ne preda kontrola nad sopstvenim podacima, nad budućnošću svog obrazovanja. Izgleda da Srbija veruje da ima odgovor na to. Dobro, da bismo uopšte razumeli rešenje, moramo prvo da shvatimo koja je to vizija iza svega. Dakle, hajde da vidimo šta je zapravo pokretačka snaga ovog, moram reći, prilično ambicioznog projekta. Sad, ono što je ključno odmah shvatiti, ideja nije da se zamene nastavnici, baš naprotiv. Vizija je skroz jasna. Tehnologija, znači i veštačka inteligencija i robotika, sve tu treba da bude samo alat. Alat koji će pomoći da se stvori humanije i interaktivnije učenje. Fokus se pomera sa onog klasičnog bubanja činjenica na nešto mnogo važnije, na razvijanje kompetencije za stvarni život, za svet u kome živi. U redu, vizija je velika, to je jasno. Ali kako se nešto tako veliko uopšte sprovodi u delo? Odgovor leži u jednoj centralnoj tački, u, da kažemo, motoru cijele ove transformacije. A taj motor se zove CRAE. Ok, vreme je da zavirimo unutra, ajde da vidimo šta je zapravo taj CRAE i naravno ko stoji iza cijele te priče. Dakle, šta je to? Zvanično, CRAE je Nacionalni centar za istraživanje i obuku smešten na Univerzitetu u Beogradu. Ali hajde da to kažemo jednostavnije. U praksi, to je mesto gde se najnovija tehnologija i pedagogija sreću. Mesto gde se nastavnici u suštini obučavaju za budućnost. I sad, pazite ovo je baš genijalno. Sama fizička organizacija centra, to nije samo neka zgrada. Posetici bukvalno prolaze kroz 5 zone koje pokazuju ceo put tehnologije. Krene se od zone upoznavanja, pa se vidi pametna učionica na delu, zatim idu inovacije, upravljanje procesom i na kraju direktno iskustvo sa najsavremenijom tehnologijom. Znači nije samo zgrada, ovo je bukvalno živa laboratorija. Naravno, ovakav projekat ne može da uspe bez ozbiljnih igrača. Snaga cele priče leži upravo u partnerima. Tu je naravno država preko Ministarstva prosvete, tu je akademska zajednica sa Univerzitetom u Beogradu, tu je čak i UNESCO. Ali možda ključni deo slagalice je globalni tehnološki partner, kompanija NetDragon. Kad se vide sva ta imena na jednom mestu, jasno je koliko je ovo ozbiljna i velika inicijativa. Dobro, a sada dolazimo do same srži, do te jedinstvene tehnološke arhitekture koja sve ovo zapravo i omogućava. I ovo je, vrlo verovatno, najinovativniji deo cele ove priče. I rešenje je iskreno briljantno. Radi se o sistemu podeljenom na 2 sloja. Zamislite to ovako. Dole u osnovi imamo nešto što se zove OpenQ. To je kao nevidljivi globalni motor. Tu je sva ona moćna tehnologija koja nema nacionalnost, open source veštačka inteligencija, Web3, blockchain. A onda iznad toga imamo Teslu. To je onaj vidljivi nacionalni sloj. To je naš suvereni interfejs sa kojim građani komuniciraju i što je najvažnije, gde ostaje njihov digitalni identitet. Možda najbolji način da se ovo shvati je analogija sa pametnom kućom. Stvarno je dobra. Zamislite OpenQ kao sve one nevidljive instalacije u zidovima. Znate, struja, internet, sve ono što čini kuću funkcionalnom. Ali Tesla je sama kuća. To su ulazna vrata i ključ koji imate samo vi. I tu je caka. Bez tih instalacija kuća ne radi, to je sigurno. Ali bez vrata i ključa, to nije vaša kuća. To je samo soba u hotelu gde ste privremeni gost. I ta filozofija vlasništva, naša kuća, naša pravila, ona direktno oblikuje celu strategiju, a i finansijski model koji ćemo sad videti. Ovaj citat u suštini sažima sve. Zajednički razvoj, ne nabavka. Šta to znači? Prosto ne radi se o tome da se samo kupi neki gotov softver i postane zavisan od nekog trećeg. Ne. Umjesto toga, ideja je da Srbija koristi sopstvene resurse, da naravno u partnerstvu razvija, ali i posjeduje svoju digitalnu infrastrukturu. To je ključna razlika. Ako se vratimo na onu našu analogiju sa kućom, ovo praktično osigurava da Srbija postaje vlasnik svoje digitalne obrazovne kuće.
Da, koriste se najbolji globalni alati za izgradnju, ali sama kuća ostaje u našem vlasništvu. I to je ta fundamentalna razlika. Razlika koja na duge staze garantuje digitalni suverenitet. Ok, ali postavlja se pitanje, ko sve to plaća? Kako se finansira? I ovdje je model postavljan prilično pametno, tako da bude samoodrživ. Gledajte, osnovno obrazovanje unutar sistema je potpuno besplatno za sve građane. Međutim, prihodi se stvaraju kroz napredne sertifikacije, mikrokvalifikacije, namenjene profesionalcima za celoživotno učenje i na taj način se izbegava ono stalno opterećenje državnog budžeta. Evo, ima još jedna sjajna analogija koja ovo baš dobro pojašnjava. Zamislite nacionalni park. Ulaz je naravno besplatan, svi mogu da uđu i uživaju. Ali, ako neko hoće neku specijalizovanu uslugu, recimo vođenu turu sa vodičem, to se naplaćuje. I onda se prihod od tih usluga koristi za održavanje celog parka kako bi on ostao dostupan i naravno besplatan za sve ostale. Genijalno, zar ne? Dobro, prošli smo kroz detalje. Hajde sada da se malo odmaknemo i pogledamo širu sliku. Zašto je sve ovo važno? I to ne samo za Srbiju, već potencijalno i na globalnom nivou. Krajnji cilj je, pa on je duboko strateški. Ovdje se ne radi samo o tome da se modernizuju škole, nipošta. Radi se o fundamentalnoj promjeni pozicije cele zemlje. Od toga da bude samo pasivni korisnik tuđe tehnologije, do toga da postane aktivan stvaralac. Inovator u svetu obrazovnih tehnologija. A kad se sve sabere, krajnji rezultati su stvarno višestruki. Prvo, ovaj model osigurava potpunu kontrolu i suverenitet nad podacima. Drugo, pozicionira Srbiju kao lidera u regionu u ovom sektoru. Treće, gradi jedan održiv sistem za budućnost i možda najvažnije od svega, čvrsto povezuje obrazovanje sa naukom i razvojem čitavog društva. I za sam kraj ostaje nam ovo pitanje za razmišljanje. U svetu u kojem, budimo realni, dominira nekoliko tehnoloških giganata, da li bi ovaj model koji je Srbija razvila, taj model koji spaja globalnu snagu sa nacionalnim suverenitetom, mogao da postane nacrt i za druge zemlje? Nacrt za sve one koji žele da grade sopstvenu digitalnu budućnost? Pa, vreme će pokazati.